ngesixoxa noma ngesiyeke songiqhatha nabafana sanibonani ke ubonke welo ndlovukazi ngiza nendaba wona uzana nendlebe umngani wethu ke uthi waqoma lensizwa le insizwa nje bi persistent imshela but kungena nje type yakhe because uguy nje kuningi nje kuwa ama red flag ngaye ugeli ke wamosha ngokuthi amqomeke ngoba esewabonile ama red flag umqomeke thuka akasebenzi uguy uhlala erank so kusho ukuthi nje from time to time uyasiza nje usiza abo taxmen mabaphuma noma bemisa ama tax abo nje uguy ilo muntu njalo but ke uguy ubukeke nama ambition engathi umuntu nje ofuna ukuba nempilo right uthi angazi ukuthi ngamqoma kanjani lo mfana kusho sisi uthi because ngangamthandi ngempela and also nje ngangimbone ngathi umuntu omangcola njengoba uhlala erank and engathi umuntu ongayithandi but ngabona nje sengimqomile uthi ngiyasola ukuthi futhi lo wabhuti wangisebenzisela umuthi uthi okay ke so la umfana abese kusho ukuthi ngelinye ilanga kafike ke azovakasha endlini yami kungayena nje umuntu ojwayele ukunginvite kuyakhe indlu afike endlini yami azongivakashela uthi ke nje ngiyintombazane nje ethugera nje ke ngihlala emqashweni and I have everything that I need like ngenze nje indlu yami ipalace for me and indawo nje yokuphumula mangibuye endlini ku right ku clean kuhle it's a beautiful a small nje bachelor flat umqasho kodwa ayike bese uguy afike kusho ukuthi indoda ithi awu hey kuhle la uhlala khona uhlala nobani uyenzele ubani yonke lento athi ke no yimina ngiyasebenza phela what do you mean athi oh why ke kulungile umbone nje ukuthi enena akayena nje umuntu ojabulile nje ngokuthi enena ugele uphumelele and yonke into nje imhambela kahle kuthe ngelinye ilanga ke kusho ukuthi ke aphinde futhi ke athi ugele ke so mina ngizoya nini kubona la uhlala khona athi ugaya ingeke sekunamahloni ngoba phela wena eyakhe indlu yinhle kuneyami athi ugele ayinokulungile ngizokujaja uthi ugele abese ugaya invite uthi makam invite umngani wethu uthi hayi uthi makafika uthi oyelazi ihlathi uthi ohlatshezwe under umfana phambi komnyango umfana ngathi ugeze endishini washiya kanjalo amanzi asekuseni asalapho uthi siyabonga nokuthi uyageza umfana muhle ukuthi uyathandeka but uyinuku uthi sibonga kwayikhona ukuthi enene ugezile ukuthi amanzi kodwa salapho endishini isixubho silapho phansi ukuthi kuhlangahlangene uthi ngivele ngibone ukuthi ke ngiphinde ngizela mina uthi ngimtshela ukhaya ukuthi no yazi ingcono usambe sekwami ubuqinisile ngempela but uthi ngingafuni ukumtshela ukuthi yazi buqinisile ukuthi ihlathi uthi bese beyahamba ke baphindele endlini kantombazane ke kuthi ngelinye ilanga uGaya bese yacela ugel athi enene ngicela ukuthi enene uma wami uyeza ne uyazi ukuthi apartment yakho is more better than mine and also manje uma uyeza so ngiyacela ukuthi ungisize ahlale eflatini lakho abese ugel no kulungile uma wakhe angeza uzohlala nathi mos ngoba ngizobe ngikhona sizohlala sobabili wena kusho ukuthi uzobe ku apartment yakhe no but uma ngimthembisa ukuthi impilo yami ihamba kahle eThekwini so ngifuna ukuthi enene abone la ngihlala khona ngithenje mina I'm doing well ngiqamba manga kuma so please would you kindly not be in the apartment othi sisi mistake njengangiyenza ukuthi ngivumeke nje ukuthi lo hobo lo abe aze ku apartment yami azohlala khona uthi ngempela kahlale kuGayi ke ahlala uGayi ku apartment umhla ka13 iValentine lesiphuma kuyona leya izolo uthi ke afike kuma wakhe mina ngimbona ngoba uGayi ngimnika ukhiye ngase ngiyama kuhlala kamnganami afike ke uma wakhe uthi makafika uma wakhe but mina nje nginalento ukuthi uma wakhe vele so bahlale ke mhla ka13 14 kuthi ngomhla ka15 ngifonelwe ama security ala ngiqashe khona besithi and then it's raining and kuyaflooda nje indleleni izindleningi so we want to come and check ku apartment ukuthi enene akukho enokonakele because we need to submit a report
ayina ngempela abesethu sisi umngani wethu no fonelani uGayi ukhona lapho ngaphakathi nangempela bafona uGayi akalibamba ucinga nqonqoza ama security uGayi akalibamba ucinga bayisidinga wena phela umnikazi we-apartment nangempela afika usisi makafika usisi uyanqonqoza uGayi akayivula endlini mhla ka 15 mind you yanqonqoza uGayi akavula endlini kuthi ngesikade ugeli uyamtshela ukuthi ngiyeza ukuthi ukhona lapho ngaphakathi ngicela uvule akaphendula uGayi kuthi ngesikade athi okay ngizofonela landlord izovuka makasho njalo ugeli uGayi avula eminyango umama intombi ugeli ubegrosile egcwalisa ifridge egcwalisa zonke izinto lezi zinto ezigcwele ozidliwa intombi azidliwa umama mfana akekho uma kamfana they're having time of their lives endlini kageli ugeli uthi enene acikeke intombazane iyabuza le engaphakathi ukuthi ubani wena uthi ngithi mina umnikazi we-apartment ungazongijoyela kabi uthi iyalwa ugeli uthi ufunani endlini indoda yami uthi ayibo indoda yakhe ayinalutho yimina lona ayibo le ndoda lena ahambani la ihlala khona ihlala ehlathini lo rubbish lona uyinuku nokuba yinuku ungazongitshela ukuthi indle yami yakhe abese ugeli uyalwa kusho ukuthi uyalwa kade bedla ama-yogurt ade ngiwathengile uma wakhe kugcwele phansi zitsha kusho ukuthi nje they had time of their lives uthi ngibatshela ukuthi I'm giving you few hours ukuthi niphumela endlini yami otherwise ngizobiza amaphoyisa uthi ngicela ukutshela ukuthi balala ngihamba ngaya kamngani nami balala because I was so stressed balala lezi zinto lezi zavuka ekseni zangaklina zishiya indlu engcole kanjalo ikhamsile ngafonelwa ama security ekseni sethi sisi indlu ivulekile laba bantu labadelela ngaphakathi abasekho uthi umfana wangila kanjalo ngiphinde ngimthemba umfana uthi umfana futhi wes uthi nje I will never lower my standard for a man uthi cause ngalower ama standard ngathanana nobhuti obala ama taxi kanti ungenza slim udlala ngamncono nokuthi enene way one of the drivers zama taxi uGayi wenga driving ngisho drive wengayena ngisho driver wengayena ngisho owner engeyilutho erank uzongenza slim unani intombi uzoyiletha endlini yami uthi nje I will never stoop low for a man ever again umngani wethu wagileka kanjalo ke ma ikhona into enifuna ukumbonisa yona ngiyabonga.